ya na da bi ya me ka say church ne ne asole ya ye ya na obi wo asole a wo say one man church ya ba yen sole na yen ya tete yen krofo frɛ one man church by asole bi yen wi ase ye 10 man church ni na one ni na ya one ada to da bi ya once asole na aba ne yadifo na aba ati so odifo bi cotton oil a da no na me ka wo ba bi oton oil a yes wo mfiri nyame odifo bi cotton calendar wo mfiri nyame odifo bi cotton suo o mfiri nyame oil odifo na ton 100 cedis 50 cedi calendar 100 cedi 50 cedi asofo na enton oil enton calendar no all through book no one ton no one lunch book ba ko yetumi ton ba ko $10,000 anka de ton oil no kra anka ko yes aye oh etina make one say Ghana no en soli ya ketwi no ya ne nkrofo office ye local omo bapo yeah but o pa sofo no won wa edi bone pa dodo won wa ka bodofo no won wa ka bodofo no omo ho ebi ye criminal search atayi asofo na ka bodofo no ebi ye criminal search atayi me na me ka chelo but won say won de na kwaye bodofo o ka bodofo ntu aye special o ka bodofo bibini wuso obi ka bodofo ana ni jimi abete yeah o ka bodofo ntu aye special o ka bodofo aye special o ka bodofo ti aso no hwe o ka bodofo o ba chulo book ba ko yetumi lanche na ya pon ba ko $10,000 say $10,000 no the best series mu and an ambassador 1 billion plus titiskano na wa ton book ba ko $500,000 $50,000 ana bibisa na say no ye o meton yo na de kono ato no so o meton handkerchief na de kono ato no so eni e book e no sa no nim ebi mo nim kan kwa na o mato bo onim kenkan na ha to e de akoto aden na wo sofo no wo ton books na obi so ton oil na wo de wo be condemn the ton oil and calendar ni na marketing isi funi sell funi ni na ye fu eti wa sofo a wo ton books asofo a wano so ton oil eti wa sofo a wo ton books ni de ton so ni nyina ya de ba ko awo ton books ni kora de Bible akawo 2 Corinthians 2:17 Paul say yenti se won a wone nam tonton nyame ensem ba sa sofo ne nkrofo wo respect wo more adentia o kan burofo wo de burofo na ya asole wo de burofo na preachi ya me kan ti ase wo de burofo na preachi wo de burofo na ya asole ento ofiri nyame sofo Kumchacha kan loka wo de twi preachi enti Kumchacha de waba condemn ba sofo no ka borofo de on de ofiri nyame mini aba dabita the American what am I say me tio sofo me tio e me want me tio 95.1 me catchy the American no o waba condemn obi di brofo ton bi obi di brofo ton no do man fans o man fans because brofo ni na adukọ na ni na ye thank you sika kọ na ni ye de thank you eti di American say sofo bia me say waton books na ton calendar ne niema wona sole na de brofo kasa ya bibi ba sofo bi ho a ya wo betwa ne gu be condemn no say sofo no me nya no me so me condemn bi okay because ochman any security ni nyina ya de ba ko gate o mo je nyina gate mo nyina gate ano nyina top and down thank you eti no nyame dwuma ni nyame somo no sa na akono e na ekono sa you cry with me I'm cry with you. Thank you. Cry with you. So